wifi ki chain mobile network ka bol le hoi to hi mobile network ma hin hoi pontin mol se su ding in omen tu la live phone ka bol khai hin tu la live ka bol na ma sa pen na line news hizo ka sei bang chan tu ni la le news sin sei pan hitin news si sei lo sang hin tu le la tam ta zon su den aram bai tingol me le ho to UNLF me le thing noi mi ho ki boi na jong chu ni la news le khon phabe hin seng katin chule ichi chomkhat sunga thu su la su ho jong chu an sei witin kolang boina ho chu ama sa chun kain sei tan ngan si jeng witin ban sei be da ta tin cha ha na pi ta lo na nuan quật gã khay nghe bà bịa xem lại không lâu là thìm gen dùn riêng FD vlog say khâu cookie hel khâu dim ngel alaf minlal hs hel khâu dim ngel hel khâu dim ngel sarlun bu say loi loi yo say ding zom di pon mo a tu ni la len nhiều sin pat du tai ti ka kain say go hi bowin live ball now shot ball khalo now is shot done is ya live can ball hen Saturday ni apat zan hi jingka ni la news en tuni jingka news hen hospital kum je wa can ball thelo hen a hello zong mai the community a can post hen in la community ka post so amulo hi tam ta ding ka ging che ipisa ball lo hi de o ti a comment a zong izanam khanom ja hi kain sei chet nom a hen tuni la news can ball li hen chilai fi chayule news can ball panding tun la kona news Ngaipan dingin an ki ote ti hi ka sei nom hen live ka ball ja hi topic zong ka gong di ipon chi min thang hau kim ai putula news na bol lo ham hinge tula news ka bol lo na ji ka seitan hospital admit ka hiwin tuni 11 vela chu discharge ke huwe sei kho ku ki ho khokala chapang khat zong athi e Burma ki kap to na azan hi in chi Burma ki kap to na hin na sale jing dan hi all sipai hon fighter jets mangchan bom zong kheweti ki zain panda pantha ti na PDF ke kenebi chule sinam sipai ho he ki thowa Burma sipai ho ta me lai thing noi mi ho he attack a bol dan in ki sein thu chin iza ka hi agi hedung su ya in sei di hintin Pramod and Elizabeth sarnaloi nu dam dom tam hinge di church e bolta ve dam tai keep gen tu ka ala chu ipiti ham news hung khalo loi nu dam lo hospital admit tunyang pot ke tawe ST cookie Burma chung chang thu update hin bol ki do hinge Burma chung chang thu zong update i bol dingo thu chin thu chai imodong jeva update hin bol di wa hi zone li kip gen sara da mo chuna loi nu ham alena chati ham koloi nu he adam tai paucha singson sarpa news chu kinga le hi yenge
mizo sin nga leling kaging chain phatli hi news ki sei thei talo hin ki phalla moment tu la ko na in sei zom diu tai hel kho dim ngel salun pun aloi nu iti dam lo ham sung kho hi thu so ben sim loi loi sarpa thangbi bai te henge tun la ko na sim pat diu tai ngambom sarnang hi namel hi ki pamel na put cho kipgian ole sir news nga jing ka hi henge anang ovin tun la ko na in sei pat diu tai tun la news kan bol ni ti kan sei nup ja live chom cha kan bol hen hi chani hi sa diu tam na loi nu dam tai ni ti chu ki paum be se laf henge ki paume tin lungsit jalin adam tan to ai ina to news singai pat thei wei tai thu so nga zo ti ngambom henge thu so in sei diu hi thu so hi ise wa num zong le thu so hi thu tha hi ki mo mu wa ji lo hin update hi ni tha lang pungli punga lang le ai deu zian chi ji ai news si ge zep kha ji hin he thi mo ten sun chang lai ta news update hi om ji pon chi ji ai hen st cookie viren sing audio tape chu hi chan pha tam hin update hi nge thu tha hi hen ole hin update deu hi hel kho dim ngel sar lun pulam kalang boini chan pha tam athip tai gemelel gemle lal thung vai phei lam kai pu nang news sebo kinga jing hitai hungma chal jingen hingen nga win tu line sei diu tai alien he khup thalun zana news ngai ding ha le lumi henge Elizabeth promote and Elizabeth henge chicken hi sa tauti loi nu dam do chu ki pa mi hi chan hi sa tauti ti dan he dam sel tauti imna ba henge no bon chawin dam sel win lang lun khulin kip gen news chu nga lel hi loi nu dam chu ki pa mi ke jong ki pa en news ngai ho jong ki pa chi di ka sane zogam net sartula chu news ipiti ham loi nu dam lo ja hospital om kheuwe ori baite sarpa hoilai num tam to ahe kaprang ka khowa songpi gam kai te dim rot pang ko me hi chan hi sautin tu ne he topic gom pon ni hla news ngai ding an ki go che otin no bon chawin sun pha